Igenishe sobondanyun kogeni Kiptaiyat Mesia en bandanyin nebo oeng. Abaibai amun en noton. Igenishe sobondanyun kogeni Elohim. Igenishe sobondanyun kogeni Elohim. Amun bunu yetunenyun Elohim Bwana. Amun bunu yetunenyun Elohim Bwana. Inendet kone amangu betusheku. Inendet kone amangu betusheku. Karge komiten boiboiyet anan nyalilda. Karge komiten boiboiyet anan nyalilda. Weche kitupche amangu tugukab ngweny weche kitupche. Aigai kimangu Elohim nekonu sobondo. Aigai kimangu Elohim nekonu sobondo. Tugukab ngweny kochebeku ako kibokokto. Tugukab ngweny kochebeku ako kibokokto. Sunane baba gota osobe. Allah sunane baba gota osobe. Ota tinega mugeto yauni manda. Ota tinega mugeto yauni manda. Amuna bas na nyungo ni Allah skainemu. Amuna bas na nyungo ni Allah skainemu. Sabondanyun we baba simai bai bunyo. Sabondanyun we baba simai bai bunyo. Asikon manya goritu ye moche goyoma. Asikon manya goritu ye moche goyoma. Igimitano Elohim Mesia terte. Igimitano Elohim Mesia terte. Ateteri bunyanda nyungo loite nane. Ateteri bunyanda nyungo loite nane. Amanyoru baro indone miye nane. Amanyoru baro indone miye nane. Amubunuga tertere telo imbanda. Amubunuga tertere telo imbanda. Igenishe sobondanyun kogeni Elohim. Igenishe sobondanyun kogeni Elohim. Amun bunu yetunenyun Elohim Bwana. Amun bunu yetunenyun Elohim Bwana.